Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal lanjutin lagi GTA San Andreasnya. Tapi sebelum itu gue bakal ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata di video sebelumnya. Dan semoga kalian maafkan gue. Nah oke teman-temanku, sekarang kita sudah berada di rumah Carl. Ngomongin susah coy. Kemarin kita sudah berada di Kalistik kalau nggak salah ya. Lanjut aja langsung ke misinya si Ryder, robbing Uncle Sam. Saya tidak tahu. Oh ini yang ini coy. Misi yang kita masukin box-box gitu ke dalam mobilnya Ryder. Hey CJ, tell me why I didn't finish high school. Cause you been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Cause you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. Oh iya seperti biasa kita kalau gue main GTA tuh paling satu episode tuh ya jalanin 3 misi gitu. Oh yeah. Biar nggak terlalu lama juga durasinya nih. Oke. Who has all the straps? Huh? Ini Ryder nih lagi anu cuy. Man with a lot of guns. Lagi Shit, I give up. ngedrugs. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit Get the that out my face. Go hit the man. wet. You don't fuck with Oh, that, come on, man. Come on. Buster. Rumah belakangnya luas betul. Oke sekarang kita melaju ke tempat kayak yang abri-abri gitu cuy. Oh bentar. Oke. Tadi gua habis ngatur radionya coy. Think you can roll this van without killing us both? Hey, Ryder, Biar where you going? user track coy. How we get this van? Nanti mungkin gue bakal tambahin lagi lah. My homie Oh, LB, user he tracknya. like a clockwork. User track itu radio kita sendiri. Give it a rest, man. Jadi kita bakal masukin lagu kita biar bisa diputer di radio mobil GTA gitu coy. CJ, you gotta stick by your homies. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya, sorry ya. Salah jalan teman-teman. Kita seharusnya lewat jembatan ini coy. Jembatan di atas ini. Bisakah kita lihat sebelah kanan? Coba ya. Semoga bisa agar nggak terlalu jauh. Oh, bisa. Apa yang tidak bisa coy di GTA tuh? Pasti bisa, selalu ada cheatnya. Sorry Ki. Alright. Gimana lebarannya? Apakah jalan-jalan atau tidak? Semoga kalian termasuk orang-orang yang taat peraturan ya, tetap keluar memakai masker walaupun PSBB ada isu-isu direnggangkan, tapi tetap jaga jarak begitu ya. Oke. Nah ini dia tempatnya, National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Nah, nanti kita bakal nembak itu Are we up for this? biar bisa masuk. Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Aduh aku nggak punya ini coy, nggak punya tembakan. Gimana dong? Oh iya, si Abrinya punya tembakan. Jadi kita assalamualaikum dulu di sini. Ditembak gak? Wih, ditembak. Mohon maaf. Ditembak. Shit man. Oke, kita sudah dapat nih ininya, tembakannya. Pistol buat, nah biar bisa buka gerbangnya coy. Nice job, CJ. Nice Thought that job. was a suicide mission for sure. Tapi sekarang gue butuh darah dah. Open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Butuh darah gue dikit banget soalnya. Okay, we in. Move it, Ryder. Good. Aduh, SOM jangan ya.
Aduh, SOM jangan ya. SOM deh. Takut cuy gue cuy. I watch our backs while you use the forklift to collect Ngeri the crates. banget. Ngeri banget, ngeri banget. Okay, homie, let's load this shit up. Oke, dapet. Jadi kita ngelindungin ini juga sih. Semoga si ridernya cukup kuat gitu buat menghadapi siapa namanya tuh, abri-abrinya. Good, dikit tekin bentar. Ini butuh konsentrasi guys. Nice. Jadi kita selama masukin kotak ini kita harus bantuin si rider Shit, juga CJ. Shit. untuk menyelamatkan darahnya rider tuh. Tinggal 2 box lagi. Nah gitu. Bikin biar aman gitu. Wih, Too many banyak damn ya. weekend soldiers. Banyak yang nembakin. Ya mati deh. Nabrak mulu. Bentar, santai, kalem. Alright. Sambil jalan, Gus. They got more crates outside, CJ. Oke, mantap. Tinggal 2 lagi. Waduh. Ketembak si rider. Bantuin. Crawling out the woodwork. Nah. Biar aman. Tinggal 2 lagi, kotaknya ada di sebelah sini. Kalau bisa kita tusuk dua-duanya. Aduh, cuman 1 lagi. Cuman 1. Tadi bisa 2. Wih, ada 1 lagi dateng. Kita tabrak. Kita tabrak guys. Gak bisa dia. Ya. Punk ass National Guard. Fokus National Guard. Rider nih menentang National Guard gitu. Come on, CJ. We got enough. Oke, CJ, sekarang get up front, kita drive us bakal out of here. pulang. Rider jaga di belakang. Bentar. Kok radionya masih kayak gini, coy? Damn, man, Alright. these idiots just don't give up. What's happening back there? Kejar terus, coy. Part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crates. All right, Dia check it out. nabrak. Sound the horn. I throw a crate at 'em. Jadi 11, Mac. Oh gitu. Iya. Lemparin. Gimana sih tadi bisa dilempar? I ain't rolling with you no more, man, till you off that water, homie. It messed with your mind. Whatever you say, fool. You don't know what's going on. Tapi yang penting kita dikit lagi sampai. I ain't listening to no more of your bullshit. We apologize, got man. to go. Waduh. We ain't no gangster, homie. You what, smooth? You don't know no trouble. I keep Oke, dibangunin. You wouldn't know real if it came and hit you in Aduh. your cheeks, homie. What you could do Aduh, if ya. we gave you a hit first. Bisa I deh. ain't listening to Dikocak you, juga ya. Carl.
Bisa anjay. Stop aja. Bisa dong gitu. Gak boleh toksik. Kita harus menghilangkan kata-kata kayak seperti itu ya. Udah jatuh tuh. Oke, masuk ke sini. Sedap. That shit was tight. Tight. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Berhasil. Lanjut ke OG. Oh enggak, Big Smoke deh. Kita lanjut ke misi Big Smoke. Sudah sampai di misi Big Smoke, Running Dog. Nama misinya Running Dog. Selalu ada polisi aja. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway? Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. All right, then. Come on. Alright then. Benar dijalankan. OTW menuju ke Meat. Rumahnya Meat kali ya? Gua nggak tahu rumah Meat apa gimana sih. What you want me to roll with you for anyway? No reason. I Kemana just wanted to kita get in the car menuju for ke a rumah night. Meat? Rumah Meat ada di Yeah, man, just jauh, cool jauh out. deket kah? Chill. Your cousin coming here. From Mexico. Kelewat. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you full of shit. Way back. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Aduh maaf. Aduh. Ya aduh. Aduh maaf, nabrak mulu. Ada di atas ya. Oh, dari sana deh. Alright. Okay, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here. Let me do the talking. Man, I should have known. Oh ini si Bendejo nih. Hey, excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokio, and I want that grass. Comprende? Hey, fuck you, cabron. What? What? Now that ain't nice. Coffee-o up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Bendejo. Ya, pasti dia ngomong kayak gitu, Bendejo, Fuck Bendejo. this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Wih, sedikit tok nih. Shit, now. Get what you talking about. Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. Kayaknya kita ngejar satu lagi tuh gimana ya? Oh iya bener. We gotta stick with him. Gimana caranya ngejar dia? Kalau Big Smoke mungkin gak bakal bisa ngejar karena tuh I ain't built for this shit. capek dia nyerahin kepada si J-Car. Ucok, oke? Ini kayaknya bakal lari-larian terus kita. Mana dia? You wanna get smoked, baby? Aduh, minggir dong. Oh, yeah, bitch. Oh, You remember me after all, huh? bisa langsung. Apaan sih di misi gitu doang dah. Kocak. Alright, sekarang kita menuju ke misi berikutnya yaitu misi CV. CV itu di mana sih? Nih, mana ya? CV. Nih. Nih CV nih. Cuman kita butuh yang namanya, mobil low rider gitu deh. Coba kita bawa mobil ini ya. Low rider itu adalah mobil yang kalau nggak salah yang udah dimodif dulu deh. Real slick, homie. Oh iya, kejar.
nggak tahu ya, big smoke-nya hilang coy. CV. Wih, itu nenek-nenek terbang. Nenek-nenek terbang. Wih, ditembakin terus. You even got a license? Huh? Nah, kita udah mau sampai nih di misinya CV. Iya, harus dimodif dulu coy. Bisa ke sini nih, butuh low rider nih. Kita harus dimodif dulu dia. Low rider car. Tuh. Jadi kita modif dulu ya. Kita coba modif dulu. Kita coba di modif dulu. Wah, nggak bisa kan? Nggak bisa nih, di modif mobil ginian. Ambil mobil yang lain dah. Bang, ada yang jual mobil gak bang? Bang. Mind your manners. Ih, bahasa apa? Bahasa apa itu? Kalau mobil ini bisa sih, cuman gue males pakai mobil itu. Sekarang gue mau coba mobil yang lain. Nah, mobil ini bisa kali. Bisa kali. Regina. Bisa gak ya? Nggak bisa juga. Cari yang mobil yang lain dulu deh. Kita coba deh. Semoga bisa. Ini mobil keren banget nih kalau bisa nih. Ngapa ada rongsokan di sini sih? Nggak bisa dong. Aduh, kayaknya susah coy nyari. Gue pengen gitu. Yang ini aja deh, yang udah pasti bisa gitu. Savana. Ini pasti bisa tuh kan. Jadi kita modif dulu. Oke, jadi kita modif aja coy. Enggak deh. Gue mau warna aja, warna. Color 2 beda nih. Oh, di situ. Tururut. Warna pink. Good. Roof. Iya, ada dong. Bisa dong roofnya. Enggak, bagusin yang tadi. Ini sebenarnya waktu itu ya. Alright, rear bumper. Execute. Oh, good. Side skirt. Good. Wheels. Dollar. Twist. Bars. Trends. Cutter. Ini cutter. Coba kita pakai cutter aja kali ya. Coba tunggu. Yang akses. Cutter. Coba kita pakai cutter. Car stereo. Good. Hydraulic. Anjay. Nitros. Good. Langsung kita ke misi CV, yaitu misi yang mewajibkan untuk memakai low rider cars. Gini nih. Ya oke, gitu ya. Yuk langsung berangkat yuk ke CV yuk. Oke, sudah sampai. Bisa kan? Tuh. High stakes low rider. What's the business? Hey, Carl. Hey, baby. Hi, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash. Your Karena pizza berapa is kali hot. cobain ternyata emang butuhnya yang mobil. Then you pull up and race. mobil The gue first yang past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Cota Hey, sih, cota. watch us, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Follow me to the rest, dude. Wah, mobil gue payah bener. Kayaknya balapan atau gimana ya? Duh, mobil gue jelek banget. Iya, dia juga nabrak lagi. Kita ikutin dia kemana bakalan? Hey, keep Hey, up, keep up. Holmes.
Ya tenang, gue bakal ikutin santai. Not far now, eh? Tidak untuk sekarang nih. Balap nih gue yakin. Come on, car, follow up. Oish. Tuh kan balap. Tuh, soyang dulu. Apa-apaan nih? Tapi nosnya udah nggak ada kali ya. Tuh ternyata mobil-mobil kayak gini nih tadi gue pengen pakai. Malah dapet kayak gini soalnya ini beloknya susah gitu nih. Parah. Beloknya susah kalau mati ini parah. Wow. Pakai nos bisa. Tapi aduh, kencang banget. Kencang banget. Kencang banget coy. Kencang banget. Aduh, kenapa sih selalu ada nih orang? Gila, nggak pernah ngeliat matanya yang nyetir, heran gua. Kesel banget kedua deh. Nabrak orang doang langsung gitu deh. Parah. Ayo dong. Udah pengen finish. Ya ampun. Tolong. Ya gagal. Ulangi dong. Oke, kita berangkat lagi guys. Ini adalah balapan yang kedua kalinya. Tidak boleh gagal, karena itu menyita waktu. Ini tidak boleh gagal guys. Gue harus kencang banget gitu ya, karena mobil gue kencang. Ada nosnya. Aduh, tuh kalau ini mobil ini tuh beloknya ngeri banget men. Ngeri banget. Parah. Set. Jadi belok harus pelan-pelan, mengikuti alur. Waduh. Sedap, ini kosong terus. Juara nih gue. Wih, mantap. Ngedrive. Ya hilang aku lagi. Ada lagi. Aduh. Ya. Ais, bisa dong. Ayo dong. Oke, masih dia. Gitu doang, padahal gitu doang. Aduh. Ya benerin mobil dulu ya. Ini di depan ada nih tukang benerin mobil. Alright, masuk coy. Nah, good. Aduh, mentok lagi. Gue mau beli rumah dulu deh, biar bisa nge-save di sini. Property boat. Aduh, rumah impian, gokil. Ada garasinya pinggir jalan kan, depan pantai, gokil banget. Pengen tahu mobil ditaruh sini, bilang nggak? Untuk episode selanjutnya. Alright. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Gue berharap jika kalian komen, like, itu akan membuat saya senang sekali dan bisa mengembangkan channel ini. Terima kasih. See you next video and bye bye. Thank you.